From the wind to the trees, to the buzzing of the bees, Ya Rabbil Alameen, your creation is a dream. From the stars to the moon, your dominion is so vast, yet your beauty isn't seen. Ya Rabbi, please accept my prayer. Ya Rabbil Alameen, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rabbil Alameen, Ya Rahmanu Ya Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi barakatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alayhi salatullah, alayhi. Bajunya. Nah, ini namanya proses apa, Kak? Mengkristal. Yang iya, karena di atasnya ada es. Oke, perubahannya jadi apa namanya, Kak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. خالق الإنسان ربي بارئ الأكوان، إلهي ليس لك مثيل، كل عجز عن التمثيل. خلقتني من عدم